Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course hi ta hi khiyelana hi kokwani Chauke, kokwani Fonyonyo, together with his wife, boss lady. Of course loko va ri karhi va hlaseriwa swinene in relation to nkosi lowu nga kona. So the details ta nkosi already like a hi update in video yi kona kokwani Chauke kha yi hlamusela ku ndleke yini video leyi mi nga se yi vona swi kahle mi yi vona mi kota ku twisisa ku va related njhani na n'wana loyi a nga lova and stuffs like that. Madithiso va kombisa ku nkosi wu ta va hi ti 25 ta April, as you can see kwalani ka Mavalani village next to Maluleke Spaza shop. I wish I knew ku xi le kwihi spaza lexi a ni ta mi kombisa hi mepe, so I don't know ku xi nga xi ri hi kwini hi 6 am as mi swi vona kwalani and stuff like that. So mhaka leyi nga kona in question kahle kahle loko se ni yi landzelerisa leswi yi nga sukurisa xiswona laha i mhaka after loko se yi tivise ta nkosi vhele yi fike yi posta timhaka ta ku ku na birthday yi nga kona ku na birthday yi nga kona ya the twins hi 25 ta April leyi nga fika yi kombisa ku loko u ni lava 25 April tana Joni, happy birthday. Laha swo boha ni va kona proper things leswi kokwani Chauke of course yi nga fika yi kombisa swona kwala hi laha bembe leyi nga sukela kona even before hi hlaya comments, even on the streets vanhu people are talking. I'm not going to lie, ni swi twini na vhevhela a ni hi famba hi public transport vanhu va vulavula vanhu swona swilo leswi ku ya hi vona vanhu in overall va ri yo ze yi twi ka nchumu kokwani Chauke. Unfortunately yi posta njhani swa the birthday na mavona mhaka leyi of course a yi ta tlhela yani ka response ya boss leti a ni la ku hi sungula hi hala wa mi kota ku swona vanhu very like even hi ti-comments hi nga vula lehi le background to ta zama ku cheka leti nga na ti-reactions nyana hi kota ku va fast nyana swi vona kwalani vo xitlhavana hi kha yi kombisa timhaka ta ku mi lovele hi n'wana Mhlengwe mon he hi ndlela ya right mahlwa matandla yin'wana party va ta mi rhamba and stuff like that, as you can see kwalani vulombe kwa yi kha yi kombisa ku kambe himpela mi nga ya tin'wana titi hayi ma swi vona n'wina ku it's deep, tin'wana ti-comments deep as mi yi vona ku ya vulombe kwalani twini ku hi hlayeke kwalani hi ntirhi yi kha yi kombisa yi ku wa nge hetisa swa nkosi u tshika ku jampisa vukhendla kasi why I've been trying to understand kahle why vanhu loko ze ku lova munhu loyi a nga na mali ka vona va ku hi yena swi lava ngati. I don't really get it. Ka loviwa mutini guys, I don't get it. Swo kahle swo ku fika sungula ku rhanga yena lowa mali hi leswi ku vuliwaka swona maybe ne edoni yi va se ku kambeni mi nga ya mi sukela xiyimo lexi mi nga hlangana na xona your own blood vava as you can see kwalano. Mani Melos, sorry, I control take some advantage. You can end up with birthday young women. Hey, yeah, ne. Atavuya, shuna kita reactor ku ka no reactor me. Van'wana va attack very man kokwani Shabana kwalano vona kha attack na kokwani Chauke na force even the wife as mi swona kwalano. Makondzo ku hi siku ro lahla n'wana mara kokwani Chauke. A se ku busy ni vona ku ri busy swinene va ri macondzo hi ku swilo swa va Illuminati swi voneka so yi le ku accusing swinene kokwani Chauke ku la but I think ku ti-comments nge ti heti but ni swi vona vo tala va hi sona ta na hala ka boss lady because yi fike yi hlamula hi side ra yona hi leswo. So endzhaku ka those attacks boss lady yi respondela yi nga fika kombisa timhaka ta leswo mi feni na tshiriti na laha mi faneleke mi commenta thyaka kona a ma ha ku tivi mo famba mi kha mi xelwa ka ti-post ta vanhu hinkwavo na laha munhu a twa ku vava kona mi le ku jamukeni. Loko vo i munhu wa ntima va ku dlele, loko vo i munhu wa ntima va ku dlele swiphunta swa machangani loko ku ri na rifu mi fanele mi stopa ti-activities hinkwato including businesses. So yo kombisa loko ku hi yona boss lady la kasi loko na nkosi ka yimiwa na ku hi yona yo kombisa ku ti-business ta ya mahlweni hambi ku na nkosi and stuff like that.
mara lavo tlhariha va swi tiva ku ma-business a ma stop swi tsandze hambi ku love n'winyi wa business ma-business a ma stop va ku hi ta tirha after nkosi. Okay, wisani ku khomenta thyaka ka ti-post ta mina na Chauke. A swo sungula hi Chauke ku feliwa kumbe ku hetelela hi yena. Swi nga endla wena u swi endlaka jokes mindzuku swi humelela ka n'wina. So a ho fana hi tshama hi khwanyane bya khongoloti hi ku hina rifu na so I don't mean to laugh mara swi hetelela swi hlekiseni matsalelo nkarhi wun'wana. Tshikani ku toilet-a vo n'wina mi ta ze mi hi bihisa timbilu hi za hi mi pfulela ti-case hi ku na mhaka yo bomba hi yona a mi yi tivi. Ni ku kuma u tsale thyaka ka post ya mina mayelana na nkosi wa Phete. Ni ta nyika example hi wena u ta khomela na swiphuntakuloni leswo fana na wena, as you can see leswi of course boss ledi kwala ni nga fika hi kombisa xona kwalani and stuff like that. Hi vona ti-comments ku vanhu ve rini la sure. Ya hi fike hi vona xivambo kona hi fike kombisa ku timhaka ta ku Dolly ku va rhongo u rhongo Chauke u fa a khuziwa hi wena a ni hi wena u dyaku timali ta yena n'wana a hi Chauke ntsena na wena wa ka ha ri n'wana wa wena. Ti dyondzisi ku rila na ku nga na vuxaka na vana va wena and ti dyondzisi ku dzika u va wansati wo xiximeka eka vanghana na maxaka ya wena na nuna. Busy ndhawu leyi rifu ra n'wana loyi a ri ku vavisi na wena u ya njhani Joni na nuna phatini u posta njhani okay okay yeah okay swi lunghile loko se ku a thaka wena leti ku yi ti posta njhani yona na miri wa yena na maswa ku yi yimise ku yini vhele kokwani ti ku ni fike swihlahla njhani ku swi wu rhuketela swa koho ya hi postile okay va ti posta njhani boss lady n'wana a nga se lahliwa swin'wana swi lava ku hleketa movhano ku busy guys ku busy loko ni kha ni cheka ti-comments laha ku busy va Edison kwala va ri ma Edmond eka kombisa ku posta swilo leswi lavaka community not individual. Loko mi posta rhangani mi hlaya mi nga se posta mi tlhela mi tivutisa ku swa boha hi ni posta na hi ze hi rhuketela la thyaka ra yena as you can see kona. So mhaka leyikulu yikulu as Master Tin Rain a hi tlheleni kwale ka page ra yena ra kokwani Chauke na. So mina ri as Master personally I feel like since rifu leri le kusuhani ngopfu na kokwani Chauke a ku postpone a nga ta va issue hi ku twisisa ka mina ku postpone swa birthday ya vo the twins I don't think a swi ta va a problem hi ku twisisa ka mina swo attenda ti-birthday because swi fika swi va somehow because a ni munhu loyi a nga na mali issue leyi nga kona i munhu loyi a nga na timali swi fika swi paint us a wrong image. Ma swa ti-business ku ti-posta la I don't think it's much of a problem swo fana leswo borha but I don't think it's a problem yo posta leswa business fika ri ya mahlweni a ri yimi. However swi komba swa birthday i swilo leswi nga biha swinene i swilo leswi vanhu na ri ku ni cheka even on the ground va solaka swona a va soli leswin'wana swa ti-business to borha mati va sola timhaka ta ti-birthday. So leswin'wana I don't think va ku na a problem loko yi kha yi posta leswin'wana hi ku twisisa ka mina na swo borha I don't think there's a problem. Issue yi kwala ka birthday hikuva vanhu va twina ku yo tlangela va twina ku a yi twi ku vava because even le ka video yeleyo sungula ni vona vanhu vo tala swinene va kha kombisa ku a yi ti kombi ku twa ku vava. I don't know ku vanhu va swi vona swi njhani I don't know. The reason I'm saying this because i swi vona njhani leswi nga ni teka mbilu ya munhu ku a yi ti kombi ku twa ku vava I don't know a yi fike yi ndlisa ku yini or a yi fike va yi kha yi ri la ka live a hi vanuna hinkwavo va ri laha ku guys phela na a mi yi minkosini it's a rare ku n'wanuna a rila sweswo so a yi fike va yi kha yi rila ka live I don't really get it but ya ni ngo vula swa birthday swi nga wrong loko yo ya kokwani Chauke hala mi ta mi onheni kokwani Chauke even boss lady a zama ni ku yi advise ku yi nga eka birthday celebration leyi. Kelera ra go mitla na chicken licken na swi ta ku ni bihini ntswalweni khale swi ta ku ni bihini so ale na mina ni nga vula ku na yi support ku yi nga yi ku swi painta a wrong image swi ndlela ku yo celebrate so mhaka leyiwa
So a ku na swi possible ku va nga na va na vuxaka that much na n'wana, I understand, because a ni n'wana wa le tlhelo swa twisiseka sweswo. Hi nga zi yela ku yi athaka ngopfu wa ndyangu i n'wana wa le tlhelo, so swilo swi nge fani na vana va yena va main. N'wana wa le tlhelo a nge fani na wa main, vona va kha va athaka na hi timhaka ta xikolo, swi nge fani guys. N'wana wa le tlhelo swi nge fani na va main, va nge kumi swilo swo fana. That's what we need to understand. Kokwani ndyangu va va na nsati wun'wana a nge pfumeli swilo leswi, i swin'wana swo obvious. Hi nga zi yela ku languta boss lady as a bad person, swin'wana swi normal. A nge pfumeli boss lady swo fana na sweswo, but yeah va kota ku va support the but a nge pfumeli ku swi fana hala na. So of course a swi helelangi la, boss lady wrote another post. So after that post, another post came. Oh, she ended up posting about the child. Ku a va nge za va n'wi posta n'wana, a na ha voni va poste hi swa Kenny Bevula and stuffs, but va n'wi posta n'wana kwalano. Then ku ta another post la ku nga fika ku screenshotiwa ti-post leswi swi nga ku trending all over social media, because if you vona page leyi ri bodo ya mahungu va nga fika va tsala this post, maybe i fake account ya bodo ya mahungu I guess, va kombisa ku boss lady a soriwa hi vanhu ka social media, kumbe yona or yo sheriwa or it's fine. Ngami ya kokwani Chauke boss lady u le milon'weni ya vanhu hikokwalaho ku va a ti postela content ya yena ka Facebook ematshan'wini ya ku rila hi rifu ra n'wana wa nuna wakwe. Hi ku boss lady va kha va posta swa vona after loko se nkosi lowu announce-wini and stuff like that, hikuva va n'wi posta n'wana loyi as mi swi vona ku la. So hey vo fositeleka ku va ze va n'wi posta hambi va nga ri ku swi laveni, mara a swi boha ma va va n'wi posta. I don't know, I'm not sure, I don't know, mi nga hlamuli. Leswi landzela ku dlayiwa ka n'wana wa kokwani Chauke wa ntombi ka Mavalana. Van'wana va sungula ku humesela handle matitwelo ya vona laha va vulaka leswaku boss lady a nga na mhaka na n'wana loyi a nga lova. Mara guys, let's just be fair nyana. Yes va n'wi post but a swi like okay, like is it necessary na va fika va ze va posta loko va n'wi posta na? Yes kokwani Chauke yes, but vona boss lady a va na vuxaka na n'wana luwa in overall, hikuva ni i n'wana wa le tlhela ngo va a step in a way ku na mhani wakwe, and I don't think you get it. Nda nga tsala swilo leswi or vanhu lava athakaka va tlhele va sola kokwani Chauke va plana riendzo ro ya Gauteng ka event hi siku ra ku vekiwa ka n'wana ndlwini ya makumu. Ya leyi a hi support-it va ri hi yona ndlela ya ku rila n'wana lowu, va ri hi yona ndlela ya ku rila n'wana leyo va heta ku lahla ivi va ya Joni tigigini. Hambi swi ri tano boss lady u ri vanhu vo tala va le ku vulavuleni ka thyaka vito ra vona and stuff like that. Yeah, second screenshot xi nga boha leswiwa from Tom yi nga kombisa ku she is evil, she only care about the money for this mandala, and a yi fanele yi pfula mahlo kokwani Chauke. This one not wife material at all, she's after his man and stuff like that. Leswi nga fa tsariwa kwalani, so swi kombela ku ya swi fika nkahle boss lady because yi tsale another paragraph yi nga ta hi kha hi hlala no and stuff like that. So she wrote swo fana na leswi a ni swi languteleni, a ni swi tivi ku hi ku i n'wana wa Chauke a hi wa mina mi ta lava something ya ku ni penda. Mo ni mi byela vana va mhani a ni nge tshuki ni khonyeni bya khongoloti ni tshika ku endla ti-activities ta mina hi ku nuna wa mina u feliwini. Xa vumbirhi a swi sungule hi Chauke ku va a ri na vana handle ivi a lova mi nga ta ku mina ni nga post hi ku na nkosi. Xa vunharhu a hi nge tshami hi bohanini hi tsandzeka no smileanyana hi mhaka ya ku hi le nkosini. Na vona mhana n'wana swi nga ze swi va tshikelela ngopfu loko ho tshama hi ri ka serious hi nga smile hi mhaka ya ku hi na gome, hi le ka gome. Okay, moni ku ka n'wina ku posta ni nge tshiki ku lava ku tsakisa n'wina, as long ni nga post ni kha ni cina kumbe ku tsaka ni posta leswi nga ta endla ku akhawunti ya mina yi tshama yi ri active ni nge tshiki. Okay, vulavulani mani
mi tiphina a swi ni endli nchumu ende a swi ni ninginisi katsongo hambi mo tlhandlekela hi ku ni vula mudlayi naswona a swi ni endli nchumu as long Xikwembu lexi nga ematilweni na xa ndyangu wa ka von'wana va kha va tiva ntiyiso swi sharp ka mina. Mi twa hi nga ku vulavula ka n'wina thyaka hi mina swi ta cinca vumina. Ku vulavuriwa hi swiphukuphuku leswi ni nga swi tiveki ma-toilet vo n'wina fambani mi ya fela le kule vo misatha nyoko. Mina a ni twi ku vava hi dilo ledi ni nga ti tiveki. Va vula vanhu lava postaka va nga ku ti-attack-eni yes kun'wana nga fika swi cela ma ku ni hlamula ro sungula na ro hetelela a ni nge he hlamuli nakambe vulavula mi tiphina vo okay. Laha ku salaka i ku a ni mi tivi se a ni nge ni vavisi vo misatha nyoka hi kwate ngo boss lady as you can see kwalano. So hi tlhelo ya mahlweni yi posta as sweswi a yi kombisini ku yi ta posta ni tlhela yi ti posta yi kombisa love kwalano ni kha yi ti posta ni tlhela yi posta na swin'wana as mi swi vona kwala yi tlhela yi ti posta again kwalano. As you can see kwala yi kombisini ku ya ha ta ti posta tlhela yi congratulate gaga yi kombisini ku as long swi nga ri swilo swo hlekisa zina ishi naswona ya ha ti posta yi tlhela yi ti posta inside BMW as you can see kona. So mhaka kho yaleyo hayi mi ta comment below ku ngumiri yini yaleya swilo loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi click subscribe. Xitakala sikutala leswinene Xikwembu xa swi vona miyela. Uvula mina wa badi. Xitakala sikutala leswinene Xikwembu xa swi vona miyela. A na ha tshembi mina ni na badi. Xitakala sikutala leswinene Xikwembu xa swi vona miyela. Swin'wana na swin'wana xi panhloko leyi. Uvula manani swinene yo.